joto sini press media friends sokno live like he puila sini media friends sokno hambai maruo tini sini youth kibra federations by the movement committee district ni 8ta block 3ta sub division the kaisa district magistrate is a office ban khaitini nor sahita sumangkha juba sumangkha tai across the state sini all news sokno sunfunugi man kha haisi tai blai blai ke hambai sini YTF ni joto warriors sokno movement successful claimani they participate khabai khubai claimani bage haisi tai bo hambai marwo sini joto TWF ni leaders sokno borok suno chuba phai tinini o movement no success claimani tai joto hado phana hamjagi tinini sini movement no phainai rokno tabu haino hai sung blai important meeting asukmani pore discussion khlaijakha a discussion khlaimano sungnorok ni thani saklainai sini buskango tini no press meet o phaimanjak phaikya honorable YTF ni president sini borong ganang sini sar suraj dev burma sini bisingo phaimanjak phaikya YTF Khwai district ni president sini borong ganang brother Prosmit dev burma sini bisingo phaisok phaikya YTF Sipahi Jola district ni president sini borong ganang brother Bablu dev burma over haike takarjola constituency ni block president tai kwangma dignitaries rok haisi tai sini o movement buskangni salo tamung nai luku rokno khobor nani bagai luku rokno saklaina ni bagai ang tabu koine musungo sini YTF ni honorable president no buskangni je sini movement strategy sini tamu course of action tongnai tinini movement ni pore abono sini honorable president tamno rokni buskango saklaina hambai sini YTF ni general secretary sini Barang Takuk James tini orang semua tu introduce kaya mani bagi tapi वो विशेष के हमें मारो sini joto media friends norong ni tini cai to Mumbai norong bersumai bangsa kemudian hai hang korot hanggai norong bersumai coba mani bagi waktu satu salbrum norong sini logi tu norong semua coba norong bela yang hame maru tapi वो हमें मारो sini joto warriors TWF ni president bono ba hame maru TWF ni joto dignitaries YTF ni joto warriors ro the promoter ni joto warriors ro and even specially thanks to sini honorable MLA Sir Bishijit Koloi honorable MLA Sir Pathanla honorable MDC Sir Ganesh honorable EM Madam Dolly the honorable sini MLA sini Barang Sir Manam Devarma honorable MLA sini Madam Nandita Devarma Riang sini MLA sini Sir Sanjay Mani boro bahino sungai baksa tini wati yo joto pura kisi khai sini tini ne of movement yakaba sini of mass protest against DM of Bumuti district or jaga thangbai no bele paikli hambai bongna man sini di sung YTF pro tabu baike sung Whiteham press meet khai tu thangai 26 and abon se sekang waisal 31 and tinite waisal singapore bo sawo dumungno government of Tripura sini district magistrate bini bagi kuma action nayan kangkai sing 2nd June sing joto office shutdown khair namai abo sing tini joto gumodini entire offices joto mani bebajana shutdown khaikya tala rakhaisi and this is not the end omo paithe gya omo just sacrifice abo menang sau sung nijibo samia paithak bom hai no government of Tripura takbo 30 jora tabuk sarik jora kuno initiative na ko kuno government kuno order phai taksak jora I don't know bo jaga kachai to mabo khoraksa DM ni bagai tini wati joto no asik wati kebango tini joto sini warriors of joba khaima tamni bai tini asik important mo hai kana obo ni kulo tamatom region tamatom government of Tripura ni tamatom haisi and dini khorok sapano YTF ki promoter TWF karoi ঠিক আছে LOP Jitendra Chaudhary tainini Congress sudirai Burman saka but sini alliance jentumai government of BJP ni khoraksa jonojapi mutanai ro not a single person they speak about it khoraksa pan koksai why
যতন বুকু মুথুমজা আবনি মাইনে বরনি কোনো আইডিওলজি করে ত্রিপ্রাসনি কোনো হামজামানে করে বুবাগ্রাটা হামজামাইকে ত্রিপ্রাসনা বাইকে হামজামে বার বুবাগ্রা সিনি যত তমানে হয়েছে আবার মাইনে সিংহ তিনি একদম ক্লিয়ার মেসেজ মানকা যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তুমু নমনে অ্যাকশন নাই গাंगांकाय जों टोटली साइडनाय दाबो जों मनो ताई 7 दिन जरा नाय ताई 7 days तांगे हिंदी दाबो वाटि जरा किसा गभर्नमेंट नि जेकुनो प्रोसिडियर चलिफोन मानो एनडीआरएफ जे फ्लाड डैमेज आमि जेकुनो तंगांकाय 7 दिन যথেষ্ট মনো সময় নাই 7 দিনে বিচিং তুমুনো কোন খাইবে আনকাय ত্রিপুরা হাসতেব এভরি ডিস্ট্রিক্ট every offices যেগুলো শাটডাউন খাইয়ে রোড ব্লকেজ চেন্নাই এন্ড ত্রিপুরা তাইসা 2019 ni যে করোনা ভাইরাস যে লকডাউন মাহাই আমহাইনানি চান্সেস দं হাইছে মোস্টলি চান্সেস দं এন্ড গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা বিজেপি গভর্নমেন্ট সঙ্গে সানানি মুচুঙ্গো जों alliance खायो जों अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बंगनो जों मान सम्मान रेस्पेक्ट होय जों बरबाय alliance खायो सिनी tripartite agreement ত্রিপুরা agreement नि बरे जों बरबाय alliance दं and government of ত্রিপুরা तमनो alliance दंतै बरक जों इंस्टॉल खायने नायो हंके give them let the government give a gazette notification हाइसे बरक कासे notification क्लियर दि जों गवर्नमेंट नाया जों बुतंग नाया हाइसे आमगै please government of Tripura take this matter very seriously otherwise we will be bound to take such step बसकांगो एकदम बृहत्त आंदोलन हाइसे कत निसेते कत सबां नायमो 2019 नि कोरोना भाइरास जे लकडाउन माने आबो त्रिपुरा उन्नाय केइसा हाइसे आबो आफरु जों तागो सावो आफरु ना टीडब्ल्यूएफ ना वाईटीएफ ना टिप्रामटा आमनो दायित्व ताहन आफरु चायाता हंतुम तिनि गोबांमान न्यूज सीपीएम नि बने फेसबुक पेज सोबा सुनुखा अमो बमति आंदोलन पुरुष प्रशासन तंगै सीपीएम 25 ता बस तंगमानि नरनो सुनोरि हका ताबुक टाइवेशन नर जीवन मन त्रिपुरा पावर फाइदर इमान फन तामु देहाइसे आबो त्रिपुरासरो बखावो माइनस 1 सुखजा खाइसे बिकॉज जों ताबुनि जेनेरेशन त्रिपुरासा आज जरानि त्रिपुरासा यांगनि आज सीपीएम फ्लेग लांगै ततेयै इनक्लाब जिंदाबाद नै आतिभासा तामा तंगाइसे अमानि को खसना मुसु सीपीएम नो एंड कोएक्टा न्यूज चैनल तो त्रिपुरा likewise what we have seen totally যেমন হেডলাইন্স ত্রিপুরা হাইলো এমন কি কমিউনিয়াল ইস্যুস নামই তো তাবো ত্রিপুরা সব সময় কমিউনিয়াল আবো স্পেশালি যত মিডিয়া সনাং সানা নুচুগো when it comes to anything protest संख्याबनि बिरुटी खाइयाइसे संख्याब नारो बानजि त्रिपुरासने आमनो तिखाया सिनि प्रोटेस्ट तिनि डीएम गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि जेपिनि बिहेवियर न सुफुनु गाइसे and in future if any of them disrespect our representatives from Tipramota we will not tolerate and संगामनो कुनो दिन डाइजेस्ट खाइगला बस कंगा अपन बस आंदोलन दिसनायसे जेकुनो डीएम जेकुनो वीडियो जेकुनो दे ताबो त्रिपुरा थाबा त्रिपुरासनि ककटेल टेस्ट आं कक सायतन बोबाग्रा बाने ताय त्रिपुरा त्रिपुरासन बाय कक सायतन तो चोबा अमन होनायसे वातै सातुं नबार फेरां जेकुनो समय चोबा खायने बै प्रस्तुत रेडी दंखा आबंखा बोबाग्रानि वारियास बोबाग्रानि सेंक्राक जरो आबंखा त्रिपुरामथानि बेदे वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ बखायसे आबो जों टोटली क्लियर काट न बहायसे तिनि गोबांमा आउन मोजां थासिं सावजे तिनि गोबांमा बीजेपी जनजातिनि जे लिडार्स दंङेरो बर साकसांनि सिबिसे बर नायग्राय हामख्रायनाय बर तिनि बोबाग्रा कायसा मीडिया न्यूज अनुसंधान होइते बार हंजापुर खरगपुर कक्ति साका आफरो वाईटीएफ थांनि प्रेस जों आफरो एफआईआर कपि रियु हायसे तांगे आफरो नों तंगे नों खायमिया आउन मोजां साना नायो बी ट्राई टू बी फर्स्ट नि जातिना हामजानो जों चेष्टा खायसे पॉलिटिक्स ना हामजागै पॉलिटिक्स ना कोन दिनो बासिग्रा नों जिनि दुखु कष्ट कमफ्रु नि बर नन नि बसकांगा बाजावना हायसे बीजेपी खायदा सीपीएम खायदा आमना आं टोटली कक सानाय बीजेपी फन खायदि सीपीएम फन खायदि दफा हामजानो हायसे दफानि कक सादि त्रिपुरासनि बै सामु खायदि एमएलए सुदीप राय बर्मन खम दिसे दंफाजे अबाहाके एलायंस पॉलिटिकल पार्टी रो
borse dabu haike really protest pai nang toka ke bor ruling by yakati hati tesa tipili ke bong totally hazu drama se ini tongka abno tam sanam su si tabu to kubikok sangan thang kai tam congress tam cpm jes panam di even bjp pandi boro ni tabu jot se kirimani khau kiriman hajar ti pramot haise boro ni bai kirimani ke ti pramot ni kiri jabo amon bai boro tabu ti pramot no boro attack ma khaini haise sing barbar sabo if I am not please here sini congress ni mla sini mr sudhir barman no khani or through media bono basang sanan mo chungo we are not here to make happy to the government sing bonor khusi khaina bai to ya we are not here to in the alliance to make the happy of bjp government in Tripura we are here for our Tripura accord which was we signed by government of India not with the bjp government by government of India in New Delhi under the leadership of Home Minister and Prime Minister, not with the BJP government, it's with the central government. Symbol by say accord sign kai pay. Sini accord na semman sugo abo implement untung ba online domong na implement yang kai. We are ready to withdraw from the alliance government now, today, tomorrow, in future. ता खायसे कक साका बलाई मोसा जाखाय जार मोसा जाखा पाताबो खायसे छिगरो खायसे गासो साखानै एमला सुजरे बरमान साका तिब्र मथन जत साजाके तकाने आवर ता खायसे ब्रिफ दिखाबो आं सुना नमु सुनो एमएलए सुजरे बरमान तिब्रा सेको नि बाय बसत पर्सन पॉजिटिव दं जेफ्रो तिब्रा सेको साइन खेप्रो बसत पर्सन सपोर्ट खाय आबो बनन मासन नायसे सीपीआईएम जारा कला पातानि सानै सिने एग्रीमेंट तै रनो whether it is from CPM Congress just mano haise tamni baro tini Tripura mathana kola pata agreement san khai BJP alliance government tongi boro wancho kintu boro ki kubui Tripura sani econo support da khai hanke Congress tongi bano nung sadi haise Tripura sa accord implement ma khai nei kok sadi bongno CPM ma sadi Congress sadi but boro sagla a accord mana phurke boro bukha dik kle jana haise boro na sadi you please tell Sudhir Barman Jitendra Chaudhary, leader of opposition, to support our agreement which was signed by government of India. Bongno sadi assembly kokti sadi Tripura mothani agreement before implement kane sungin sadi baro rights to maise. Kintu sungya boy media phai kok saman kai abo kaisa public na blunders na maise. Kaisa public na hoiran is naman se abo taikunia clear message bupagra Tripura sana hamjama chai kewa Tripura sana hamjama ya abo guarantee. tabu sujara Sini kewa representatives of my such intolerable behavior not use kaigan kai YTM TWA Tripura motha siding achu tongla sung choba khainai abo sung fulugu nai se sung je lukrona saka 26 tarikho sung talarnai min sunai by hook by crook kaise abo tai kuno din excuses kare second juna sung tini dihadia sung fulugu kaise and bus kango government of Tripura Honorable Chief Minister, all matter no jodine serious concern na ya kang kai bus kango it will affect like coronavirus lockdown in Tripura entire state sin tini age wo sausan gumoti district sini effect la omo sipai jolo by effect nai south of effect nai khoyo effect nai unokoti north dolai everywhere after effect nai after sini suno dakto sini chayani suno taman chunai so amona sini bagai final request amoni pore na government is khnagala guli order no santai kirilia kubikok sanata kai YTM bro sila ni khorang guli ni khorang no kirilia amoni bayang sanani muchungo domong no amhai behavior tur khangkai please don't let us to take such step which was never happened in Tripura singapore bayang sanani muchungo amon bele serious bong ni bagai serious apa no chini bagai serious aise abo ni bagai ang barbar sawo government of Tripura no khoroksa DM bai ja tongnai na entire Tripura sa bai ja tongnai who is more powerful than you all aise abo mai ang sunnan musong tongno tomono mai ki khaya ngan kai we will be found sung 26 tarik tini sombar kaini sombaro sung o andol khani ni chances to aise apurbo sungta ya sini joto dignitaries sini joto representatives MLAs MDC by sini discuss kami ni bisipte sini protest ta chengfi nai जों ते खायसे अबनुगिमान खासे सुजुति देरबो जे Tripura ma tha Tripura